Ajmo, papak! Jel visoko? Ne. Čekaj, nam da kaj zvijetu. Ajde, ković, A ovo ti se snimak, ja? Dakle, majstor, aj! Pravi se snimak! Frajer ima bogat riječnik. Evo petak je puno. Ideš. Evo, počeli smo snimat, ništa. Se dole. Bumo, a? Dobro, ništa, idemo skočit i to je to, zvezdak. Stari majka je teško. Oooo, pička materina, jebati materija, šujaj sakon, buraz, hi, opa. Dobar. Hvala Martini Cukoni kaj me jučer poslala poruku i da dođem na bungee jump. Jebeno je, trebate probati definitivno. I tak.